ассалому алейкум, азизони ман, шогирдони меҳрубонам, азизам, мухлисон ҳам байни шогирдон ба ҳаст. Ҳаматон хуш омадед. Ба ин барномае ки дер боз қариб 2 сол мешад ки сухан мекунему, лекин насиб вақту соат ана ҳамин рӯз расида будааст ки бо иштироки шумоён, бо гуфтугӯи шумоён, бо дидору бо суханҳои фарҳангии ҳамдигаро мо имрӯз якдигарро ҳам шинос мешавем, ҳам шод мешавем, ҳам ҷош биёяд шояд ғамгин ҳам шавем, ҷош биёд шояд ашк ҳам резем. ман Майрам Исоева, Исозода, Майрам Нигматовна мегуфтанд солҳои иттифоқи советӣ. дар як қишлоқи кӯҳистони дурдаст сари Хосор, қишлоқи шаҳидон, райони Балҷувон таваллуд шудам. 1 май 37 сол. аллакай баъзеҳо ҳисоб мекунанд 37 кани ҳозир чанба дар омадагӣ бошад. ҳама фақат сину соли мана мепурсанд. хурд калон, автобус, бозор, маърака куҷое ки набошад. баъд ман аз аксараш мепурсам ки хай шумо чанд сол метиҳед ба ман? хай мегӯянд сину сол, мегӯям некам шумо чанба дар омадед? мегӯяд ки 50 ба 60. ман мегӯям ҳамина болош бо фалон сола зам кунед. ҳисоб мекунад да. ман мегӯям ана акнун ёфтед. яъне ки вайҳоям кор кунанд охир, фикр кунанд, ҳамин тавр неми. вақте ки ман дар сари Хосор таваллуд шудам, ҳозир акнун ки ҳаёт хеле аз пеши назарам солҳои зиёд гузашт. дар бисёр ҷойҳо дар мамлакатҳои дунявӣ ҳам будам, иштирок кардам. ба ҳамин қарор омадам ки дар ин хел қишлоқи зебо, кӯҳистон, ки оби ширин дорад, чашмаҳо, шаршараҳо, меваҳои бисёр ҳам арзанда ва хусусан одамонаш. одамонаш ин қадар ширин забон, ширин сухан ва шояд ҳамин ҳам сабаб шуда бошад ки ман дар эҷодиёти худам бисёр нақшҳоя ба ана ҳамин хел занҳо, ҳамин хел шахсиятҳо, ҳамин хел модарон бахшидам бо тамоми ҳастиям. вақте ки ман хурдсол будам, ҳамин бузичаҳоя нағз медидам, хусусан бузичаи сафедака. бо барои чӣ? барои ин ки вақти хурдсол будам ман бе афсона хоб намерафтам. фақат падарҷонам афсона мегуфтанд. соатҳои 12 шаб аз кор биёянд агар, ман интизор мешудам ки кай падарам мебиёянд, дастурӯшу нушта хӯрокашона мехӯранду баъд ман бо омада афсона мехонам. бо афсонаҳои мегуфтагии падарҷонам ин хеле дурмадароз буданд. маслан як бегоҳ вай афсоная мехонданд, дуввум бегоҳ меомаданд мегуфтанд дар куҷо мондем? хотираи мана фаҳмида намешудиям. ман мегӯям дар фалон ҷо. офарин Майрамҷон, акнун давомаша гӯш кун. барои ҳамин афсонаи ҷингилапо ҳамаи шумоён шояд донетон. ҳамин бузичаҳо, вай гургу, вай рӯбоҳу. бо падарам ҳамин хел буд ки вай солҳо ман аҳамият намедодам. вақте ки ҳунарманд шудам, хусусан дар донишкадаи ҳунарҳои зебо бо дарс медодам, ана ҳамин чиз ба ёдам омад ки падарам вақте ки гург бошад, гург бар ин гап мезаданд. вақте ки шағол биёяд, шағол мешуданд. вақте ки рӯбоҳ биёяд, рӯбоҳ мешуданд. вақте ки бузак меомад, бузак мешуданд. ин падарам ҳам ҳунарманд будааст, лекин ҳунари падарам аз табиат будааст. ин чиз хункатӣ ба ман гузашта будааст. инро баъди солҳои зиёд баъд фаҳмидаму кофтаму ёфтам. бузғолачаҳо кати бозӣ мекардам. бузғолачаи якта сафедак доштам, фақат оғӯшанба гирифта мегаштам. баъд бачаҳо кати ҳар хел бозиҳо мекардему. ман бо якҷо ба бузғола кати ҳама хел шишта кӯҳҳои баланд ба нигоҳ мекардаму мегуфтам ки агар ман калон шавам, ман паси ҳамин кӯҳ рафта дар як шаҳри азим мехонам. ва як умр орзу мекардам ки хонам. хондан ин донишманд шудан будааст. бинед ки тақдир ҳамин хел шуд ки манаку кӯтаҳ карда мегӯям. яку якбора баъде ки
синфои поёни медонитон вай солҳои пеш синфои 10 на дар ҳама қишлоқ ноҳияҳо буд ба ман лозим омад ки ба душанбе омада дар интернат зиндагӣ кунам ва дар мактаб хонам. Лекин ҳаминашро гуфтанӣ ҳастам ки мо 5 нафар духтар будем дар оила. Падарам аз ин район ба вай район котиби райком, ман коркуни райком шудаам, хеле вазифа мегирифтан. мо фақат мекӯчидем 2 сол 3 сол ба ҳар ҷо. вақте ки интернат мехондам аллакай меҳмонон меомадан аз дигар мамлакатҳо ва ҳамин якта боғи бисёр номӣ ба номи Владимир Ильич Ленин ҳозир рӯдакӣ шудагӣ. бисёр ҳама чиз дар ин боғ буд ва меҳмонҳои ҳаминҷа ба қабул мекарданду баъд омада ба роҳбарое ки дар интернат мо мудоя бар ин хизмат мекардан баъд мегуфтанд ки либосҳои нағзатона пӯшида, мӯҳотона майдабофӣ карда, тоқиҳоя баста, куртаҳои атласу бо дигар либосҳоя пӯшида боғ бараветону сайр кунетон. ана ҳамин хел бори аввал ман рӯзҳои Ҳиндустон мегузашт дар боғи Владимир Ильич Ленин бо ҳиндуҳо шинос шудагӣ будам. ина бинед ки солҳо гузашту ман аъзои кумитаи сулҳу кумитаи дӯстӣ шудаму дар кумитаи дӯстӣ мо ҳамин як гурӯҳҳо тақсим мешавад ки дӯстӣ байни Тоҷикистону Ҳиндустон. ана дар ҳамин кумита мана интихоб карданд ва Ҳиндустон чандин маротиба рафтам. акнун камтар ин тараф мебиёем. вақте ки интернета тамом кардам, вақти хондан аз киностудия омадан гуфтанд ки мо анмин интихоб кардану гуфтанд ки дубляж гуфтагӣ чиз аст, мо шумои киностудия мебарем. аллакай киностудия ҳамин пештара сафинаи ҷояш ба ҷой мегирифт, шинос шудем. хай хулас аз Москав намояндаҳо омаданд. ман аслан орзу мекардам ки ҳуқуқшинос шавам. барои чӣ ҳуқуқшинос? барои ин ки бисёр раҳмдил будам ва ҳамин нопокиҳои зиндагия дида одамои бадкору бадшаклу бадрафтороя дида аз хурдсолиам зеҳн мемондам. ман мегуфтам ки ман бояд ҳимоягар шавам. ман бояд ин одамои азияткашидаро бояд ҳуқуқи онҳоя бояд ки чӣ кунам, парастиш кунам, тарафдорӣ кунам. лекин азбас ки кӯтоҳ мегӯям, мана мехостам ба шавҳар тиянд, барвақт хостгоро бисёр буд, харидоро бисёр буд. акнун ман гурехта розӣ шудам ки ба шаҳри Москав хонданӣ равам. акнун бинед ман ба пешниҳод кардам ки Қазоқстон, Ленинград, Москва аз имтиҳон гузарӣ. ман русӣ хондагӣ будам ку комиссион аз Москав омадагӣ буданд. вақте ки русӣ ман шеъри Горкия, асари Горкия хондам, басня Крылова, ин бузургтарин Пушкина хондам, Лермонтова хондам. ҳамун комиссиони омадагӣ ана ҳамин хел дар ҳайрат шуд. ако ина ҳозир ман мегӯям, он вақто ман намедонистам. баъд ваё гуфтиянд ки ин духтарак ин қадар забони русия нақд. баъд гуфтиянд ки ин духтарак интернат ба хондагию мактаби русия тамом кардагӣ, ҳатман мана мегиранд. бурдан Москав, Гигба 2 тур гузаштам. дар ҳамунҷа профессора Ольга Ивановна Пыжовою Бибиков унҷа баям дарс медоянд. филмҳои Тихонову машҳуртарин ҳунармандое ҳастанд ку ҳунармандои солҳои 60 мегӯянд ки фонди тилловӣ. анамин устодон шогирдони Станиславский, анамино устодои мо буданд. ҳамунҷа Ольга Ивановна мешинаду дар кафедра. баъд яке ман ҳамин хел мегузарам ки Ольга Ивановна хел нигоҳ мекунад ки Тавризян, это кто такая с косичками, в штанах, шароварах, с тюбетейкой, это кто такая? Анхелькара. Баъд мегӯяд ки Ольга Ивановна, успокойтесь, это таджичка поступает к нам в Авгик из Таджикистана. Ольга Ивановна ҳамто дасташа меқапад до Тавризян, мегӯяд ки немедленно переводи ко мне, у меня девочек не хватает в ГИТИСе, немедленно приказываю. Ольга Ивановна амхел буд. баъд мана мегузаронанд, хай аввал суҳбат мекунанд, мегӯянд ки ҳаминҷа бо як донишкадаи дигар ҳаст. ман институти кинематография мехостам сценарист, яъне кино, асарҳо барои кино, барои филм навор гирифтан. ина бинед, инам бисёр як чизи ҷиддӣ аст.
و گفتن که هم خیلی هیچ خیلی هم خیلی تاجیکای یادگاری بودم کجا تاقیه میدیدم میگفتم اوه تاجیک همه ما هم خیلی بودیم وقتی که مسکو دیگر شهر رو برای مگر یاد میکردیم تاقی و تاجیکستانی های بعد گفتن بردن منه در آوردن اونجا دختر رو پسر رو علاقه دویم کورس با خیلی خلاص یک بار دوم کورس به قبول شدم از بس که زبان روسیه نقد میدونستم همه درس روسی بود فقط درس مهارت با زبان مادری بود بعد اولگا ایوانونا وقتی که شناس شدیم همه هم کورسا شدن بعد گفتن که стань с места بعد من از جایم خستم بعد گفتن که как твое имя как фамилия بعد من گفتم که Мария Исаева بعد Ольга Ивановна گفت که еще раз повтори, что-то я не услышала. بعد من گفتم که Мария Исаева. بعد گفت که мама русская. من گفتم нет. Папа русский. من گفتم нет. А почему Мария Исаева? اونجا با شفقت نیازی استادم بودن. دادری فاتح نیازی. اون کس اسپیرانت بودن ما با درس میدادن بعد نگاه کردن و گفتن که ну شفقت теперь ты объясни мне как по-таджикски перевести ее имя تبسم کردن و گفتن که она Марьям Исоева и отчество есть да Нигматовна گفته она خیلی شناس شدیم بعد گفت که запомните не Мария в первую очередь ты должна знать свой родной таджикский язык. И набинет. Устодони мо дар Москва пеш аз хамма аз мо хоҳиш не талаб мекардан ки мо бояд аввал забони модари худамонро нағз донем. Шеъра нағз хонем. романҳоя нағз донем. босавод бошем. خلاص института тамом кардаму 22 نفر بودیم کرسی ما بعد وقتی خونش همین اولگوانه فقط میگفت که تاجیکی سختگیر بود ده خیلی پسری فلانی دختری فلانی خیلی گپا نبود вы только двое или трое из вас будут актеры یعنی که از بین شمایان 2 کس یا 3 کس هنرمند میشود همین دلی من به گریه زدم و من حقوق شناس شدنی بودم که بعد یک روز وقتی که خانه اولگا ایوانونا رفتم جرأت کرده بعد پرسیدم من گفتم بیمار بود دستکش مالیده پایش مالیده استادی مهربانم من گفتم که Ольга Ивановна помните вы все время говорили что вот среди вас 2 или 3 будут актерами а остальные گفتم что будут делать о گفت Марьямушка بخدش Марьямушка گفت кто будет семечки продавать, кто будет в Министерстве культуры, кто будет директором, кто будет администратором. Хамихели и Собкарафт. Батман хайрон шудам. Мам гуфтам вай худоҷон ин 5 сол хонда Хамихели семечка фурӯш. Баъд гуфт ки Марьям в Таджикистане с ее древней культурой каждый человек, который семечки продает или квас, они грамотными должны быть. Они должны быть люди культурные, яъне ки бо фарҳанг. Бо фарҳанг. Ина бинед, ин устодои мо ки дар Москва бо забони русӣ мехондем, ба иҳо фарҳанги моя дониста, ин хел моя тарбия карда буданд. Ин хел аз мо талабот доштанд. Худди ки Ольга Ивановна مثل چنگیز ایتماتوف 50-100 سال پیش رفتگی باشن فکران اما فکرشون همین خیلی هم شد از بین ما معاون وزیر شد از بین ما آموزگار شد و پروفسور شد در دانشکده هنرهای زیبا و کی کجایی که نرفت تلویزیون با آمدن بهترین کارگرای تلویزیون شدن رادیو برفتن نطق شدن بهترین نطق شدن در کدام ساحه نبودن همون ساحه پیشرفت شد. بینید من امروز در نزد شمایان آنها به خاطر میبرم برای اینکه آنها قریب ما 1.5% به شمار زنده هستیم. خلاص وقتی که
دانشکده دیپلم گرفتیم من از دوم کورس علاقه استیپندی استالینی میگرفتم برای اینکه زبان روسیه نقض میدونستم امتحانای همش 5 بسپریدم کورس 1 کورس 2 عموما استیپندی استالینی 80 روبل این بسیار پولی کلان بود اون زمان بعد دیپلم سرخ گرفتیم از کورس ما 13 نفر 13 نفر در این کورس دیپلم سرخ کتی تمام کردیم و ما تعیین کردن شهر لیلنوبود با وای دوره همه خیلی بود که وقتی که کجا به دانشکده میخوندی باید حتما تو کافکاز بمی تو سیبیر بمی تو نمیدونم با کجا با حتما 2 سال باید که یگان جا رفته کار کنی و بعد تو حق داشتی جای روی که تو میخواهی ما لیلنوبود فرستادن ما نگفتن نتونستیم تمام گروه ما لیلنوبود اومد خلاص وقتی که لیلنوبود به مالکای همه ما قبول شدیم و هیچ کس ما نمیشناخت بعد رادیو کتی اعلان کردن که انامین 22 نفر تاجیکان از تاجیکستان اومدند آنها در تئاتر کار میکنند اون وقت تئاتر پشت مسجد بزرگواری حاضره امین خوجند همون میدان پنجشنبه تماشابین بسیار می اومد همین اسپکتاکل دیپلمی وقتی که ما نمایش میدادیم همین تالار پر از تماشابین میشد خصوصا اسپکتاکل کمبغلی عیب نی که اولگوانا میگفت که گویا که همین اثر استروسکی برای تاجیکو دهاتی استاد دهاتی ترجمه کرده بودن با همین درجه که یک بار عبدالرزاقوف یک بدمست بازی میکرد لیکن بدمستا هم بلیت خریده یکم قطار بمیشتن قطار و یا همین نقض میدیدن همین اسپکتاکل یک جبه سخن فراموش میشود و عبدالرزاقوف همین خیلی پاوزه کرده میموند که همون از تالار و خسته سخنهای عبدالرزاقوف از یاد میگوید این معجزه بینید که چخیل تئاتر نقض میدیدن چخیل مخلص ها بود چخیل هنرمند در صحنه از تماشابین الهام میگیرد تماشابین از دیگر طرف هنرمند میکند خلاص بعد ساجده غلامووا معلوم شد که پنهانی از ما حتی من دوگانه نزدیکترینش بودم پنهانی از من هم اولگا Ивановна به مکتوب می نویسد میگوید که اولگا Ивановна мы учились получили диплом кино и театр а куда нас прислали театр музыкальный мы танцуем این درسای میگذاشتیم سرود رقص کردن همه چیزا میگذاشت танцуем массовки ходим а где драма بعد همون حالتی که ما در مهمانخانه زندگی میکنیم شرایط نداریم در عذاب و مشقت هستیم همین چیزا میگود اولگا قطعی بوریس ولادیمیرویچ در روب سمالیوت به سوار شدن اون وقت سمالیوت نمیدونم 10 ساعت 8 ساعت پرواز میکرد سمالیوت خوردکک بود بعد آمده نزد جبار رسولوف با همون کس تعیین شدگی بودن همون سالی که ما لیلنوبود آمدیم اکراموف گفتگی شخصیت وزیر فرهنگ تعیین شده بودن بعد ویا وزیر فرهنگ میفرستونن میگویند که رفته همین چیزا فهمید اولگا Ивановна پژووا قطیر بوریس ولادیمیرویچ لیکن وقتی که اونها تاجیکستان میبیایند در رو به آنها عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان به این پروفسور ها میتین میبیایند در لیلنوبود اکراموف مویا گاسترولی تابستانه گفته کارهای دیپلمی مویا با دوشنبه گرفته میبیارد ما برنامه های دیپلمی نشان میتیم همین گروه همین است مویا قبول میکنن تئاتر لاخوتیبا تمام گروه ها بعد چند وقت چند ماه 1 سال نشده بعد تازه کنی سر می شود بعد میگویند که ها من اینتان اینجا اینجا برای همین بعضی تلویزیون رفتن رادیو رفتن حتی universitet رفتن کریم جان هنرمند نقض بودو لیکن میگفت که میرم جان من قدم میده من میخوام نقش های زبردست بازی کنم صدایم هست هنرم هست لیکن قدم میده بینید چه خیلی ما خودمو تنقید میکردیم ما خیلی تعریف و بزرگ و ستاره و این خیلی گپا نبود حرف یا آخر به میستاد
حرفی مویان انا این شعاری آن زمانه بود. اکنون من شما با آن چیزی که شمایان نه در کتاب خواندیتون، نه در خوابتون دیدیتون، نه در تئاتر، من این چیزهای برای شمایان گفتم. این تاریخ است، تاریخ دانستن در کار، تاریخ فرهنگ، تاریخ تاجیکستان، تاریخ سیاسی دولتی ما رو. خلاص همه ما که اینجا آمدیم الکی در تئاتر کار کردیم. بعد Ольга Ивановна میگفت که да, детки, в театре будут работать только те, которые любят не себя в искусстве, а искусство в себе. یعنی که خودشون فرهنگ بنه من بینیتم من باید وای داده شود تمام هستیش که همون جان و دلش که همون فرهنگ دوست دارد و میگفت که نو я вас предупреждаю یعنی که من شمایان آگاه میکنم آنهایی که پول دوست میدارن وای ها میروند خودشون آنهایی که من صبر دوست میدارن آنهایی هم ترک میکنن تئاتر همین خیلی هم شد پول دوست میداشتگی برای پول شده دیگر جا رفت منصب دوست میداشتگی برای منصب شده دیگر جای برفت ما یک چند نفر موندیم حاضر اکنون در تئاتر لاهوتیا که اینش را هم گویم از همکورسا بهترین هنرمندایی که من همراه آنها بهترین اثرهای کلاسیکی نه تنها شاهنامه اثرهای ریسپوبلیکاهای برادر بلکه رپرتوار جهانی که ما در این صحنه تئاتر استاد لاهوتی مانده بودیم آنها رفتند پس از آنها با هنرمندایی بودند که زیب صحنه بودند الفت شویف قیام الدین چقالوف و بسیار بسیار دیگران با همین سوری سبزعلی و خیلی با مشکل بسیار گفتن خلاص من 52 سال می شود که در دانشکده هنرهای زیبا درس می دیم عنوان پروفسوری هم دارم اکنون تعریف نشود بار اول همینه به زبان گرفتم در نزد شما برای اینکه این برنامه باید که در فوند تیلا ماند و آن چیزی که خود من میگویم این علاقه محبت نه من کوتاه گفتن ممکن است لیکن بعضی لحظه های تند و تیز قلمفردار نمکدار شکردار هم در اینجا سخن کردم همین طور نه اکنون من به شمایان مرحمت میگویم شمایان سوال کنیتون که چیزی میخواهد در دل که چیزی که آرزو دارد مرحمت از من پرسید من با شمایان هم صحبت میشوم سلام استاد عزیز من یک تن شاگرد شما پرویز پولادی راستگاه برای من بسیار باعث سرفرازی بود که بعد از ختم دانشکده عالی تئاتر شهر مسکو به نام شیبکین وقتی که آمدم در تئاتر جوانان کار میکردم و در تلویزیون هم تجربه می آموختم در نزد کارگردان های برجسته آن زمان نعیم لطیپوف شادی بیگ و تنبیکوف و دیگرها در شعبه درامه و لطیپوف بودن نعیم لطیپوف بودن و ساجده غلامова بودن چون ما خرسا بودیم بسیار نقشای شما رو توسط تلویزیون تماشا میکردیم و اولین آن چیزی که من دیدم در نورسیم این همان نقش مادری که شما در نمایشنامه تلویزیونی بیچاره مادر از روی اثر عنایت نصرالدین نقش آفرینی کرده بودید آن بود بعد باز چند نقش دیگر بود که پسرتان مایزاده می شود باز یک فیلم دیگر یک فیلم تلویزیونی بود همراه غالب اسلاموف و رجب گل قاسمova اونجا هم شما مادر بازی میکنید که مادر بعد آخر با ارمان مادر آخر میبرم به همان خانه پیرانسالان و دیگر واقعا هر نقشه که شما آفریده اید برای ما تاثیر خود گذاشته است تاثیر عمیق گذاشته است ماندگار است و شخصا من تا با امروز در سیمای شما مادری خودم میبینم و از بودن شما شکرگزاری میکنم و محض شما سبب شدید که سال 1992 که من همگی بچه 21 ساله بودم باور کردید و به من باور کردید و یکی از نقش‌های مرکزی رو به من باور کردید و در تلویزیون من با شما نقش آفرینی کردم در
намоишномаи Горки хоин ва модари ӯ. ва ман онҷо писари шумое бозӣ мекардам, ҳамон писаре ки аз сипаҳсолор будану сарлашкар будану ба ватанаш хиёнат мекунаду баъд хулоса аз ҳамон пули ба даст оварда мағрур мешаду дигару дигар ва шумо ҷое намемонад ки ҷуз будани ҷони фарзанди худ ва бо аламаро зонуи худ мехобондеду як алаи зебоям гуфтед ки воқеан ҳамон вақт хобам бурда буд ва шумо ҷони маро гӯё ки мерабоед ва ин чиз бисёр як чизи пуртаъсир буд ва аввалин нақши ман буд. бале ва ҳамин аввалин нақши ман буд дар телевизион ва вақте ки ин чиз тавассути телевизион намоиш дода шуд, баъд аз намоиш дода шудан фардояш устод ҳошим гадоев дар ҳавлии телевизион маро диданду ба ҳамин лафз гуфтанд сағирата киноактёри зур мешавӣ. ҳамина баландтар гӯӣ. сағира худат киноактёри зур мешавӣ, ҳамин кора бикун. як кафгӯӣ ай аҷиб буд. ҳамон нақшҳое ки шумо ҳатто дар филмномаҳо офаридаед дар бисёраш дар қалъаи Ҳисор ба навор гирифта мешуд. Онҷо гӯё ки як майдончаи наворбардории филмҳо буданд. ҳамон қалъа ба. бале ва майдон ба. бале ва хулоса дар ҳамон вақтҳо вақте ки мо тамошо мекардем, вақт мо наврасои бисёр хурдсол будем, поилучу баъзан вақт дар чӣ мегӯянд як шими дурустам надоштем дар танамон. ҳамонҷа меомадем аз нақшофаринии шумо дидан мекардем, дар зеҳнамон ҳамин шавқ, шур, ҳунарпеша шудан, киноактёр будан орзу пайдо мешуд. ва шахсан ман аз будани шумо ифтихор мекунам, шукрона мекунам. шумо шогирдони зиёдеро тарбия кардаед ва манам бо ифтихор метавонам гӯям ки яке аз шогирдони шумо ман ҳастам. ташаккури зиёд. акнун ман хоҳам камтар бо рӯшанӣ андозам да вақте ки ҳамин телевизион ба режиссёри ҳозир гуфти ку Атамбеков як рӯз мана гуфт ки Майрамҷон то ҳамин телевизион ба биё, ман вақт надораму манам ҳозир аз саррежиссёрӣ дигар кор ба гузарондан якта саҳна аст, ҳамона як бор мехонему менависем. ҳама хеле короям мешуд да. баъд ман гуфтам чӣ хеле машқ накарда, ҳичи накарда. баъд омадам, баъд ҳамун телевизиони Тоҷикистон ба якта дарахти ҳамн худи Маҷнунбет барин буд. Тагаш ба ҳама хеле скамейка валиам ёдам бааст. ба гуфт ҳаминҷа шинем, тест хонему вай кунем. баъд иштем ман гуфтам ки Атамбеков, аки вай шавҳарама писарама ки бозӣ мекунад. аз ҷош хесту дод заду гуфт ки эй ту чӣ хел безор карӣ, манам мепурсӣ фақат шавҳарата ки писарата ки фалон. гуфт чӣ фарқ дорад? анам хеле карда. баъд ман гуфтам ки фарқ дорад. барои ин ки ман ҳиссамро, муносибатамро, муҳаббатамро ба вай тайёр мекунам. ман мехоҳам чашмои вая бинам чӣ хел, вай чӣ хел гуфтор дорад, чӣ хел хислат дорад. ман бояд ки ҳамун шавҳарама дӯст дорам ё ки бад бинам, ҳамун писарама хислатҳояша донам, дӯст дорам, вай кадом ҳунарманд. барои ҳамин вақте ки тия овардану гуфтанд ки анами хел писари шумояку дар театр ман бинед ки ҳанамин дар як вақт дар театр модар ва Темурро бозӣ кардаму Максим Горький. Муҳаммадҷон Қосимов кати бозӣ карда будам, бо Ҳошим Гадоевам дар ин нақши Темур бозӣ кардагӣ буд. дар телевизион модар ва писараш хоин, боз Максим Горький. баъд мана нишон дода. ман ҳамин хел нигоҳ кардам, таги дил гуфтам чӣ хел ин харобакак, ҳамин хел охир вай паҳлавон буданаш дар кор бояд ки сарлашкар, хунхор, он хеле хислатҳо. баъд ҷиғ задам, гуфтам бачаам инҷа биё. баъд ман гуфтам акнун туй либоса пӯш талшинка, мана инҷо ин хел кун, инҷо ин хел як либос пӯш ки ҳамин китфот васеъ бошад, паҳлавон, ту анам хеле гап мезанӣ, суханои ту. анамин кор кардем, машқ кардем пеш аз он ки ба навор гиранд. барои ҳамин ҳам ин саҳна ҳамин хел аҷоиб буд ки ҳамин режиссёри он мегуфт ки Мариам, ту актрисаҳои Италияю, актрисое ки нақши фоҷиа бозӣ мекунанд ва юнони қадим ба монанд астӣ. гуфтам ман ҳатто номи вайҳоя мегирифт. ва ҳозир ҳам ман дӯст медорам.
вақте ки вай мегӯяд ки агар ман медонистам ки ман фарзанди ҳамин ватанашро дӯст намедоштагӣ хоини ватан таваллуд мекунам, ҳамин батни худамро бо дастонам канда мепартам. яъне ки фарзандаша аз батни худаш канда мепартофт. ва ҳамин қадар ватан модар дар ҷои аввал меистаду, ватан дар ҷои аввал меистаду, замине ки моям мехӯронаду мепӯшонад, ин ҳам ватан аст, модар аст. маълум ки шумоён ҳаматон ина дарк мекунедтон. ташаккури зиёд. ва фарзандаша аллагӯён ханҷараша гирифта, барои ин ки вай мехост ватанаша ҷанг карда нест кунад, ҳамая мезанад, фарзандаша мекушад. баъд ҳамунҷа суханҳои охираш ҳаст ки мегӯяд ки ман дигар пир шудам, фарзанд ба дунё намебиёрам, таваллуд карда наметавонам. ман ҳам ҳамроҳи ту меравам. акнун мисол гуфтодиам донҷа бо суханҳои дигар дорад. модар худаша ханҷар мезанаду болои ҷасади писараш ҷон метиҳад. ин чӣ хел саҳна! ин ҳозир ман гуфтодиаму ҳамаи ҳамун лаҳза пеши назари ман омада истодааст. бинед ки нақши нағз аз сари нағз 100 ба дароӣ 200 ба ямдароӣ аз ёдат намеравад. ҳамеша вай дар ёди ту мебошад. ана барои ҳамин ҳам ман имрӯз шодам ки ту дар ин 50 филми хориҷиҳо бозӣ кардаӣ. ҳам ту ҳофиз, ҳам режиссёр, ҳам ана ин филмҳое ки дар тоҷикистон мешавад, дар клипҳо баромад мекунӣ. ман гуфти бобоҷон ғафуров ифтихорманд ҳастам ки чунин шогирд дорам. аввалан салому дуруди бепоён муаллимаи азиз. мехостам фаҳмам ки аввалин нақше ки шумо дар саҳнаи театр офаридед кадом нақш буд ва ҳиссиёти шумо ба ин нақш чӣ гуна буд? аввалин нақше ки ман дар театр бозидам, мо я вақте ки ба театри лохти қабул кардан, ҳамто толор ба омада шиштем. саррежиссёри ин театр, асосгузори гуфтан мумкин аст театри ба номи устод Лохутӣ Тилман Ефим Исаевич буданд. ин ателая дар саҳна аллакай машқ мекардан. баъд ами хеле мо толор ба мешиштем, шиштагӣ будем ки баъд гуфт ки Мариям саҳна ба баро, нақши Эмилия ба. ман ҳамин хел дасту по хӯрдаму баъд ман ҳамин хел давида рафтам, саҳна набаромадам. ба худашон Ефим Исаевич охир чӣ хел ман ҳоли барои ин нақш не гуфт мебарои саҳна. ту Лаврентия орзу мекарди ки бозӣ кунӣ, ана Лаврентия ҳаминҷа бозӣ мекунӣ. баъд ман гуфтам чӣ хел артисти иттифоқи советӣ Муҳаммадҷон Қосимов, як гоя бозӣ мекунад артисти иттифоқи советӣ Бурхонов, Асли Бурхонов, Хайри Назарова. не гуфт баро, шер барин баро. ана михелка бинед чӣ хел режиссёро буданд, бо як сухан, бо як калима ба ту ҳамин хел илҳом мебахшиданд, қувва мебахшиданд ки ту бадсони шервор рафтор мекардӣ, устувор рафтор мекардӣ, ба худат бовар мекардӣ. ман баромадам саҳна. ин нақши аввалини ман, нақши Эмилия дар асари Вилям Шекспир Отелло буд. ташаккур. аввало салом ба модари саҳнаи тоҷик. албатта чӣ хеле ки шумо муаллимаи азиз қайд кардед ки ин шояд барои архив ҳамчун хазинаи тиллоӣ сабт шавад ва ман аз он ифтихор мекунам ки дар ин хазина имрӯз морам дар бари шумо сабт мешавем, дар таърих мемонем. ва боз ҳам барои ман як ифтихори дигар ҳаст ки ҳанӯз замони донишҷӯӣ барои ман муяссар гаштааст ки бо шумо гарчанде ки як нақши кӯтоҳ буд нақшам бозидам ва инам барои ман ифтихор аст. ба ёдам биёр. ёдатон бошад муаллима, мо як қиссаи кӯтоҳ доштем ки бахшида ба рӯзи модарон буд. як чизи ҷолиба ҳам буд ки ман ба набераи шумо ошиқ мешавам. мо дар
домҳои баландошиёна рӯбарӯ зиндагӣ мекунем. ба ҳамдигар сухан мекардему ишқварзӣ мекардем, аммо ҳеҷ фурсат набуд ки мо бо ҳам ҳоло замони бо ҳам вохӯрӣ надоштем. 8 март рӯзи модарон наздик буд. ман мехоҳам ба ҳамин сабаб боз ҳам ишқи мо наздиктар шавад. яъне ки набераи ман ба ошиқията баён кунӣ, кунам. аз ин фурсат истифода мекунам, меравам барои гулхарӣ ва мани ҷавони донишҷӯ ҳатто маблағ надорам барои гулдаста гирифтам. вақте назди дукони гулфурӯшӣ меравам, ҷайбҳома мекобам, пул надорам ва унам як хонуми зебо гулфурӯш ҳис мекунаду як гул ба ман ҳадя мекунад. ман омада дар пора коғази сафед менависам ки рӯзи 8 март муборак ва тариқи ҳамун бандҳое ки либосҳои зано либос овезон мекунанд дар баландошино, аз ин балкон ба вай балкон, аз ин балкон ба он балкон, ман ҳамон чиза истифода мебарӣ. истифода карда мехоҳам гулдастаро ба набераи шумо фиристам. чӣ хел ақлона кардӣ. аммо хушбахтона ё ин ки хуб хушбахтона, албатта хушбахтона машуқат набераи ман хости ки ҳамун банд кати гула баста манами хел равон кунам. албатта ин навор ҳаст. лекин ту нагуфти асоси чиза. асоси чиз ту охи ошиқ будию. вай гул вақте ки модаркалон аз ҳамун балкон нигоҳ мекунад, гул рафта дасти модар ба мефарояд. бале модар гирифта вай коғазшай мехонад ки 8 март рӯзи модарон яъне муборак бошад. чӣ хел рамзӣ. ана ин ба кафкӯбӣ мекунем. 50 сол шуд ки ман дар ин театри овозадорӣ ба номи устод абулқосим лоҳутӣ кор ва фаъолият дорам ва барои худам аз ҳама чизи муҳим чиз гирифтам, дарси театр. 50 сол ман устоди беҳтаринам, зани беҳтарин, модари беҳтарин, зани зебои зебо, меҳнатдӯст, самимӣ буданашон ман устодам Мариям Исоеваро интихоб кардам барои худам. ва бениҳоят ман шод ҳастам ва хурсанд ҳастам, пушаймон нестам. намоишномае буд ки баҳроми чӯбина, Тӯрахон Аҳмадхонов интизорӣ, онҷа ман хаткашон будам Азиза ва баҳроми чӯбина ҳам устоди ман зани бенавои бечорае ки ҳақиқатан ба ин зан зани ҷасур қаҳрамон буд ки назди шоҳ даромад ва ба ман гуфтанд ки бигзор шогирди ман кати дублёр шавад, ҳамроҳ шавем, 2 нафар шавем. як рӯз ман бозӣ кунам, як рӯз Майрами Хурдӣ, Майрами Калонӣ, Майрами Хурдӣ. ҳамин хел ин намоишам барои саҳна омад ва Тӯрахон Аҳмадхонов ин намоишро монданд ва бисёр ҳам ин нақши нағз буд. зани бенавои бечора. ҳақиқатан ман ҷавонтар будам, валекин ман бисёр назорат кардам, бисёр нигоҳ кардам, омӯхтам ва ёд ҳам гирифтам ва устодам ба ман гуфтанд ки тавонисти Майрам, ин образро то ҳам тавонисти. барои ҳамин ҳам ман ташаккур мегӯям. аз овони хурдиам ба садои шумо одат кардам ва омадем ба дидори неки шумо то инҷо расидем ва он роли ки шумо бозӣ мекунед, армони модар вай модари ман ва ҳамон тарзи румолбандии шумо айнан модари ман Шодравон ҳам хел румол мебастанд. шояд дар ягон ҷои меҳмонравӣ ё ягон уман дар рӯи ҳавли ман ҳамин шакли румол бастанро дар модарам дидагӣ будам ва ягона он қадаре ки шумо роли модар иҷро мекунед ва ӯ суханиҳои самимии шумо мара ба сӯи модарам мебарад ва ӯ модаре ки моро имрӯз ман ёдаш мекунам ва гоҳ-гоҳ дар ғазалҳом замзама мекунам. агар илоҷаш бошад, ман ҳамту бадоҳатан як 4 мисраҳак барои ҳам шумо ҳам барои модарои Тоҷикистон. ба хобам омадӣ модар шабона,
به خوابم آمدی مادر شبانه سری گهواره می خواندی ترانه شدم آب و ادای اللهایت فیغان کردم فیغانی کودکانه شدم آب و ادای اللهایت فیغان کردم فیغانی کودکانه به خوابم آمدی مادر شبانه. تشکر. حاضر شما این سخنهای گفتید درباره مادر. من تنها مادر نه برای فرزندان خود، همه فرزندای من همه شمایان می باشیدون. و وقتی که همون روی مالا گپ زدید همین گفتنی هستم که تمام وی سر و لباسم از آن مادرم و مادر کلانم بود. هنوز هم این لباس ها در بایگانی در خانه من حضور دارد. اینها مادرم و مادر کلانم نقش هایی که آفریدم. من هر یک نقشم برای اپم، خواهرم، شاگردم، همسایم، یک زنی که من میشناختم، برای آدمای زنده من ویها رو به وجود آوردم، آفریدم، نبازیدم. بازی دیگر است، آفریدن دیگر است. اول سلام علیکم. در باره تنهایی، همین تنهایی چیست و شما آن را چگونه شرح میدهید؟ حاضر من با آن سخنهایی که شعر کتی گفته شده است خیام عصر 20 لایق شیرالی جواب میگردانم. تنهایی نه آن است که تنها و غریبی، تنهایی نه آن است که به یاری قرینی، تنهایی چنان است که در بین همه خلق نشینی ولی به درد همه خلق نشینی. تنهایی نه آن است که یاران و حریفان یک بار نپرسند و دلت رو ننوازند. تنهایی چنان است که در حاضر و ناظر قدری تو ندانند و دلت را نشناسند. تشکر شما. شما اگر امکانیت می داشتید که یک بار دیگر جوان گردید، آیا این کسب و این راه را یک بار دیگر انتخاب میکردید؟ من خودم درباره این بسیار فکر کردم، لیکن به همین خلاصه آمدم که آن کسبی که گفتم من میخواستم حقوق شناس شوم، لیکن در این کسبی انتخاب کردم من همه نقش‌های آفریدم. اولین زن آموزگار، اولین دختری کشتی سواری کبود او پخته میچیندن که شرف رشیدوف اثر نوشتگی بود، کاتب سکه ازبکستان. انا همون صحنه من اولین شده همون کشتی کبود به نشستگی ناحیه لنین به نوار به گرفتن. بعد من که دیدن در تلویزیون، و وقت تلویزیون یک تا بود، همین دختران خواهش کردن که آنها هم همین کشتی سواری یاد گیرند و کشتی کبود کتی پخته چینند. و بسیار بسیار نقش رو من اولین شده بازیدم و از این افتخارمند هستم که من همین هنر را انتخاب کردم که همه نقش های می بازم، هم حقوق شناس، هم پروفسور، هم آموزگار، همه. تشکر. اولین بار برنامه گل امید کدام سال و در کجا نشان داده شد؟ تشکر. خودت معرفی کن. بنده صوفیزاده شاروخ هستم، دانشجوی کورس دوم شعبه اکتیاری در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان تحصیل میکنم. تشکر زیاد. در برنامه‌ای که شما کارهای مستقل نشان دادید اشتراک کردم. رکتری دانشکده هم در همونجا بر ما برشتگی بودیم. وقتی که شما این برنامه‌هایتون رو نشان دادید من یک امیدی پیدا کردم. گفتم که این جوانای بینید همشون یکچین آینده تئاترهای ما می سبزد. انا همین چیز مرا شاد کرد و امروز شدم که در این برنامه حضور داری و همین سوال رو دادی. انتظار بودم که کی می داده باشد همین سوال رو.
ана инҷа китобчама овардагӣ гули умеди мариями исо. акнун ин афсона не, ин ҳикоя не. дар ҳақиқат ҳам солҳои ҷанги бародаркуш, ҳарчанд ки ман ин калимаи нағз намебинам, лекин ин дар таърихи тоҷикон як доғест. дар ҳамин соли бисёр ҳам даҳшатнок, ки бародар бародараша намешинохт, падар писараша намешинохт, ман аввалин театри кӯдаконро кушодам соли 94 бо ташаббуси худам. орзуи фарзандонам буд, раҳмати духтаракам гулнозҷон. баъди як соли кушодани театри гули умед, ман кушодам маркази маънавиёт. маркази маънавиёт бо 3 забон: тоҷикӣ, русӣ ва инглисӣ. дар он ҷо қабул кардам кӯдакони аз 5 то 6 то 7 солая то мактабӣ, яъне ки бо 3 забон. мо дар ҳар як ҷашнҳо аз камоли хоҷандӣ сар карда, ман худам ин саҳнаҳоя менавиштам ва ҳангоми кӯдаку наврас будани ин бузургон ҳамин саҳная менавиштам. ҳамин кӯдако кати мо ҳамин саҳная мебозидем. барои чӣ? барои ин ки дар театрҳо, албатта барои ин хел ҷашнҳо асарҳо менавиштанд, сину соли ки онҳо аллакай 50-70 барасиданд. лекин ман мехостам кӯдакон тарбия ёбанд, ки онҳо фаҳманд ки дар кӯдакиаш ин шоири мо, ин бузурги мо масалан чӣ хислат дошт, чӣ хел мехонд, дар хона чӣ хел буд, бо вай чӣ хел муомила мекарданд, вай бо дигарон чӣ хел муомила мекард, ки ана ҳамин хел шогирду олими бузург шуд дар миллати тоҷик. бо ҳамин мақсад ва вақто ки мо рӯзи муҳофизати кӯдаконро гузарондем, аввалин баромади мо дар ваҳдат буд, дар коҳи ваҳдат. дар он ҷо мо аввалин намоиши ки рӯзи муҳофизати сулҳ намоиш нишон додем барои ҳама кӯдакои маъюбон, ятимхона, интернат. 600 нафар аз тамоми ноҳияҳо вилоятҳо оварда шудем, дар ҳамин борбат намоиш дода будем. дар ин ҷо анамон расми аввалин баромади мо ҳаст. ва мо албатта аввалин кори худамро дар театр сар кардам. дар толори сеюм дар он ҷо 8 нафар ҳамин ҷавонписарон аз мактаб омадагӣ буданд. мо ҷо надоштем барои машқ кардан. баъд як рӯз мактаби рақами 8 рафтам, назди директор дар омадам, як марди бисёр ҳам бо нуфузи, бо фарҳанг будааст. ман гуфтам: ҳамин хел бародар, ман мехоҳам шумо иҷозат диҳед аз амин мактаби шумо ҳар як синф ба дар омада кӯдакҳоя дида аз синфи 5 то синфи 10 то синфи 10 сар карда аз байни онҳо интихоб кунам. ман театр вай кунам, маркази маънавиётам багирам, инҳо кати саҳна гузорам. баъд директор хурсанд шуд, гуфт: марҳамат, шумо ба иҷозат кае ки хоҳед. баъд гуфтам: шумо мо ҷои машқкунӣ надорем, агар мумкин бошад шумо иҷозат диҳед ҳамин толоре ки боло ба ҳаст, яъне ки унҷа толор зал мегуфтанд барои машқ, ҳамин толорро медодед, мо ҳамонҷа машқ мекардем. инро ҳам бо ҷони дилашон қабул кардану ҳамон толор гуфтанд ба ихтиёри шумо. хулас ман кӯдаконро аз ҳамонҷа интихоб кардам. набирам рустамова мадинабону, рустамова манушҷон, вале расмошон дар инҷо аст. ана инҷа маликаи наврӯз манушҷон набераи ман. ин кӯдакое ки аввалин шуда ҳамин гули умед ба иштирок карданд. кӯдакони аз оилаҳои серфарзанд, сағира, нимсағира, аз ҷиддом, аз дигар. баъд мо маъюбон, нобиноҳо, ношунаво, ҳамаи онҳо кати ҳамкорӣ мекард гули умед. ҳаёти онҳоро омӯхта, аз ҳаёти онҳо саҳнаҳо менавиштаму худи онҳо мебозиданд. масалан гугҳо шеър мехонданд. медонед, рӯдаки ба ёдам омад: чашми сарамро рабуданд, чашми дилам вош шуд. ман дидам ки ин нобиноҳо чӣ хел шеър аз ёд мекардану чӣ хел ҳамон шеъра бо ифодаи дастошону нигоҳҳошон, ё ки ношунаво, ё ки маъюбон. хай хулас ин мактаби бисёр ҳам бузург буд. баъд бо шарофати боз ҳам пешвои миллат
ما صاحب کوتاه کرده گوییم منزل شدیم، به ما یک جای دادم. من دانشجوی دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا رسولزاده هستم. در رشته اکتیوری تحصیل میکنم و سوالی من چنین بود که خیانت چیست؟ شما درباره خیانت چی گفتن میخواهید؟ باور مکن بر عاشق کزموری آید نزدیک، آنی که یک بارت فروخت بفروشدت بار دیگر. آنی که بر عشق و وطن ایمان ندارد این زمان، بر یک چیز هر دو را فردا فروشد بگمان. این است جواب من برای شما. خیانت به وطن، به مادر، به پدر، به رفیق، به خواهر، برادر، عموما خیانت بخشاینده نیست. در این دنیا اگر تنها برای خویش میزیستم، زهر نیک و بدی آن میگذشتم چشم پوشیده. زی روی خورنه از روی سبز راه میرفتم، به جای آبی سرد جوی شیری گرم نوشیده. عجب دی عمر من چون ارچه دایم سبز و خورم بود. اگر در روز شادی یادی روز غم نمی کردم، برای مرده بیگانه غم ماتم نمی کردم، فقط امروز می گفتم غمی فردا نمی خوردم. تناب عمر خود با سوختن کوتاه نمی کردم. عجب نه عمر من چون ارچه دایی سبز خورم بود. حذر دارم من از عمری دراز بی ثمر یاران، حذر از نیش کژدم ها، حذر از نوش بی زحمت، حذر از آن که دشتی تشنه لب حسرتی آب است، ولی او در پناه شخص چناره می کند راحت. چی سود از آمد و از رفت این فرد به همت؟ چی سود از چشمهای دلبر و زیبای لختک ها؟ چی سود از مشعلی که تنها گرد خود را می کند روشن؟ چی سود از زنده‌ای که مرده است اندر دل یاران؟ چی سود زان بخت که نیمش را ندادستی به بدبختان؟ همه خوابند و من با دیده بیدار بنشینم که تا بار آرد هر مصرع من چون گل گندم. بیمان کوتاه گردد عمر من چون شمع از سوزش، به امیدی که مانم زنده اندر خاطر مردم.